ariko ndatinzemo ibyo nabikoraga nari umuyumbe. Wamburaga abantu uri umuyumbe? Niko nkubwiye, hari abantu benshi bari mu ikanisa buriya badakijijwe. Umuntu agasirimba, umuntu akaririmba ariko ataratandukana na kamere. Kenshi nzange ndabona abantu ba rusengero kumva karanuka inzoga, kumva aho ari mu gitaramo rwose kabisa. Dufite abantu baseseye muri twe rwihishwa, abo nibo batukisha izina ryacu, nibo bavuga ibintu bikagaruka hariya kuri media, byamara kugaruka kuri media bikitwa ibitutsi, kandi mu by'ukuri ugiye kubicekinga neza ugasanga ikintu wavuze nico bagaruye kuri media. Ubwo ndavuga Papa Legend. Papa Legend atuzanira ibintu twavugiye ku gatuti, atongeza akieditinga ngo wenda ashiremo ibirungo, bagishyira hariya tukamwataka, tukamubwira ko ari umuntu wandagazanya. Hari ikintu ntemera, ikintu cyose kitari bufashiriza abantu mu materaniro, ndavuga nk'ibiheko, ntabwo nemera ko bifatirwa mu materaniro kuri kamera. Ariko uremera ko bibaho? Ibiheko bibaho, ariko hari aho bigomba gufatirwa. Jewe neke mu Kristo yo kilikindu imumulizo mutima gwani kinanyibagize ibyago byose, ibyago umwami Yesu biriba Samariya kazi yagize ubushitsi gwino Yesu, gwino urengerera imitima, abantu bongera bakumenya, abantu bongera basubire ku bicaniro, imbaraga z'umwuka wera w'Imana zimanuke zitwikira imitima yabo, bamenye imbaraga z'Imana zizuba. Muraho neza nshuti bakunzi ba Nshize Pro, aho muherereye hose ku migabane y'isi itandukanye, abari ku manywa ndetse na nijoro turabasuhuje bitewe n'amasaha iwanyu mugezeho. Hanyuma uyu ni wa mwanya mwiza twabateguriye ibiganiro, mbese ikiganiro cyitwa Inkuru Yanje, ariko ni inkuru yo gukizwa k'umuntu, aho yavuye n'aho ageze mu bya Kristo. Rero nk'uko mubibona imbere yanyu ya screen yawe hari umutumirwa, reka atwibwire hanyuma dukomeze. Murakoze cyane. Mazina nitwa Byezigiro Patrick, ntuye hano Gidurayi 45, aho ni muri county ya Kiambu. Nkorera murimo w'Imana muri Jerusalem. Murakoze cyane, ndibaza ko ari ibyo. Byizigiro turamwakire cyane. Hanyuma niwe tugiye kubana umunsi wa none mu kiganiro, tituzi umwanya gitwara, ariko ndizera ko wowe uri gukurikira kino kiganiro uri bufashwe bivanye n'ubuhamya bwe bwo yahoze ari we naho ageze none. Abantu benshi barakuzi kuri screen zabo, bazakubona bakuzi cyane nk'umuyumbe, ariko ufite umwihariko kuvuza ipendo mu buryo budasanzwe. Rero ndagira ngo ubibwire, hari ikindi gice wari wibagiwe. Byizigiro mbese n'umupapa cyangwa aracari ingaragu kanje wa hostinze ikiganiro? Byizigiro ni umugabo wubatse, umugore umwe n'abana 5. Muri abo 5 harimo impanga, ufite abana muri abo bana harimo 2 b'abakobwa aribo b'amahasha, abandi 3 n'abahungu.
imfura yawe yitwa nde? yitwa William Salomo. Kwa mwese izina rikomeye Salomo ni umunyabwenge. Ni izina rya sekuru. Ni rya sekuru. Yes. Birumvikana. So murumva byizigiro tugiye kubana. Hanyuma rero ikiganiro cacu ni ukuganira hejuru yo gukizwa kwawe. Mbese byizigiro yari muntu ki? Uraza kuduha incamake, hanyuma turagenda dukomerezaho bitewe nuko ikiganiro kigenda kirimbanyije. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire urugenzi rwanje rwo gukizwa. Navukiye mu rusengero, papa na mama. Nagize amahirwe nsanga abantu bakuriye mu rusengero. Ndaguciye mu ijambo, wavukiye he? Okay, navukiye ahitwa mu Bugogoma, aho ni muri Sud Kivu, muri groupement ya Bijombo, aho bita mu Bugogoma neza. Ubwo mu Gifaransa baravuga ngo centre ya ngaho neza, niho navukiye. Centre. Niho nakuriye, niho namenye ubwenge, ni naho mpera kugira ngo mbabwire urugenzi rwanje rwo kuba narakijijwe. Naho niho ruzingiye. Mbese byiringiro ko uvuze ngo ugiye kutubwira ku rugenzi rwawe rwo gukizwa, wigeze upagana? Okay, nababwiye ko nagize amahirwe n'umugisha wo kuvukira mu rugo rw'abantu bemeye Imana. Ariko amahitamo y'umuntu hari igihe mu by'ukuri umuntu avukira mu rugo rw'abantu bakijijwe, bakakujana, byagera aho ngaho kumva si ngombwa ko ukomeza muri uwo murongo, kuko hari benshi b'abana b'abapasiteri twakuranye babiza kurangira babivuyemo bitewe n'imyaka bari bagezemo yo guhitamo kwabo. Urugomo twarugendeyemo igihe kirekire, byaje kuvamo aho naje gusa n'ukora ibintu bitari byiza. Murabizi ko hariya mu gihugu cacu ca Kongo, nimbivuga ntihagire umuntu uri buze gukomereka. Iyo twabonaga umupolisi selo n'ukuntu twari tubamenyereye cyangwa umusirikare, twahitaga tubabonamo ishusho yo kwambura. Iyo ndibaza ko icyo gihe abantu bose bashobora kuba baragiye mu gisirikare bakigiyemo ku mpamvu zo kwambura, reka mbivuge gutyo, kubera ko hafi ya bose z'ubujura n'ubujura. Umuntu ubuzima bwamara kwanga akavuga ngo reka nje mu gisirikare. Umuntu yananirana mu rugo, reka nje mu gisirikare. Ari nazo ngaruka kenshi nje mvuga ko arizo zishobora kuba zituma abantu kugeza ubu batamenya icabajanye mu gisirikare, aho kurinda abaturage bakica abaturage ndetse bakabambura n'ibyabo. Aho ni muri leta za Kongo, aho ni muri Kongo. Ntabwo ngiye kuja muri politike, ubwo naho mpera ubutumwa bwanje, buhamya bwanje, kubera ko mu by'ukuri iyo umuntu yajaga mu gisirikare byabaga bingana no gutekereza ko ugiye kunyaga, ugiye kwiba, ukiba bo wakagombye kuba kurinda. Ndibuka umunsi twari muri parade. Uratangira umunsi tuja muri parade, uratangira uko. Mbese dutangirire byiringiro byagufashe gute kugira ngo uje mu gisirikare? Kuko ndumva aho waje guta wa muco w'ababyeyi bawe bari bazi ko ukijijwe. Urumva itangiriro rirahera naho nicatumye uja mu gipolisi. Banohereje Uvira ku ishuri, mushike usanga abandi banyeshuri twigana. Murabizi ko ibintu byari muri Kongo kenshi bisa n'amadesordre. Abantu baze kwihangana ubuhamya bwanje kenshi buragenda bugaruka aho hantu, ntibubwire uwo buri buze gukomeretsa. Kindavuga nje wenda wowe ufite impamvu yatumye ugenda.
ariko nanone ugendeye ku bintu birimo bica mu gihugu cacu, abasirikare sibo barimo kwiba abaturage. Nagiye nsanga ko barinjira igipolisi ndiyandikisha, byaje kuba ngombwa nyine ko ngikora, ariko muri iyo minsi mike nakozemo amanyanga menshi yo kwambura abantu mu gihe twabaga tugiye muri patrouille. Ndibaza abantu ushobora kuba narambuye ni benshi, sinshobora kubamenya. Bararenga 500 se? Oya, sinamenya umubare wabo, ariko si bake. Mu gihe twabaga dukora ibyo, twahabwaga oda n'abandi bantu nyine batukuriye, bakatubwira ko imbunde duhawe ari bo babyeyi bacu, ariyo rasiyo yacu. Iyo mind ihita yisetinga mu mutwe, dukora ibintu bitari byo. Ariko ndatinzemo, ibyo nabikoraga nari umuyumbe. Wamburaga abantu uri umuyumbe? Niko nkubwiye, hari abantu benshi bari mu ikanisa buriya badakijijwe. Umuntu agasirimba, umuntu akaririmba, ariko ataratandukana na kamere. Kenshi nzangenda mbona abantu ba musengero, kumva karanuka inzoga, kumva aho ari mu gitaramo rwose kabisa. Abo sinza mbagaya kubera kuko batarahura n'ugomba kubahindura, kuko naje tukiri aho. Kunywa inzoga ni icyaha? Bibiliya tubwira ngo twirinde ibisindisha. Abandi bantu bakeneye kuzinywa no guca inzira z'ubusamo baza bavuga ko Bibiliya ibemerera kunywa inzoga nke. Ariko rwose Bibiliya ivuga ko tugomba kwirinda ibisindisha, tugatandukana nabyo. Jewe mu myemerere yanje inzoga ni icyaha, kuko hari abantu kenshi nagiye mbona baba irresponsible mu ngo zabo bitewe n'inzoga. Inzoga zirakorienta, inzoga ziragutegeka, inzoga zikakwambura inshingano zawe mu rugo, inzoga zigatuma uta icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Byiringiro rero mu gipolisi niho twari tugeze. Hanyuma nakubwiye ko ibyo nabikoraga, nasengeraga mu rusengero rwitwa Meneva mu bwahindutse Calvary. Ibyo nararaga mbikora, batangaza amasengesho nari umuririmbyi, nkaririmba mu mayumbe ndiyo. Nyuma nza gutarama ahantu mu bakomite, baririmba indirimbo ivuga ngo dushikame tugume mu bwato tutagwa mu nyanja. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Mu by'ukuri nabonaga abantu barira mu rusengero, kibaza ikibateye kurira. Umuntu w'umugabo utapfushije, utabwiwe amakuru mabi, kugira ngo arire, iyo fenomene y'akazi inyobera cyane. Ariko ngo haje kuba mu rukerera, muze kumbabarira nkaririmbe hoboke n'amahoro. Dushikame tugume mu bwato tutagwa mu nyanja, n'abariya barohamya kandi nitwe tugomba kuja kubashaka. Igihe umuraba wasaga mu nyanja, tuba twaragiye imuhengeri. Yesu ugira neza waraturize, murabura tuza turambuka. Imiruwa y'isi n'ingorane z'isi ntibizadutesha kuzabona Yesu. Tuzicara tuzicara ku ntebe y'ubwami. Igihe umuraba
twaraga mu nyanja tuba twaragiye imuhengeri. Aravuga ngo Yesu ugira neza, waraturinze imiraba uratuza turambuka. Ndarira mutima urambwira ngo hari ibyo kora bitari byo, kuko ibyo bintu byose narabikoraga ngatarama ukumva ni ibintu umva ntacu umutima unagiriza. Ubwo nibwo nahuye n'umutima unemeza kuko ibyo ndimo atari byo, ariko sinashotse nirega, sinanabirekeye aho. Byaje kuba ngombwa ko nanone icya gisirikare tugikomeza. Haza kuza undi mukobwa witwa Ansila Ndayishimiye, ndamusuhuje, umukobwa w'umurundi. Iyo ndirimbo ndayikunda, no mu rugo ndayicuranga. Niyo ngeze mu rugo abana bagomba kuba bazi ko ngomba kuryama nayishyizemo. Indirimbo ivuga ngo mukiza utwemere nubwo turi babi. Turirimbiraho gato. Ntabwo nizi gusa, yararirimbye ngo mukiza utwemere nubwo turi babi. Wowe nukuvuga abayishatse bayisakinge, yayikoze audio aza gushiraho ifoto ye, zanitegera nkumva imereye neza. Gusa nahise menya ko gifite amahirwe yo gukundwa n'Imana, kubera ko yavuze ko aravuga ngo mukiza utwemere nubwo turi babi. Tekereza ibintu nkora, tekereza ahantu ndi, ndavuga ngo nubwo nshobora kuba harabona hemukiye, Imana iracari kumpamagara, igihe kiracahari. hanyuma nanone sinahise, umutima ntiwahise umbwira ko ngomba kugira uwo negera. Hari umugabo witwa Cyubahiro, niryo zina bakunze kumwitwa, n'umukoroneri, n'umunyamurenge. N'umunyamurenge yagiraga icumba Uvira Kabindura. Hazamo umukobwa aririmba, nayo ndayiririmba, muze kumbabarira. Ndaza gukora kino kiganiro wenda nshiramo uturirimbo nubwo ntatumenya twose uko dukurikirana amavensi, ariko ndagenda nanone nkora ku bintu byagiye binkoraho, ndahindukira. Usubire mu byawe maze urebe ko Imana ikwishimira. Subire mu byawe urebe ko Imana ikwishimira. Abantu benshi barasinziriye, abandi nabo basubiye inyuma, bavuga ubutumwa bati ni nakabavuze, bavuga ubutumwa we bati ni nakabavuze. Aho kumenya Imana barayimenyereye, aho kumenya Imana barayimenyereye. Usubire mu byo ukora, ngo urebe ko Imana ikwishimira we. Subire mu byo uvuga, urebe ko Imana ikwishimira. Abantu benshi barasinziriye, abandi nabo basubiye inyuma, bavuga ubutumwa bati ni nakabavuze, bavuga ubutumwa. Ndahindukira, umutima unemeza ko ngomba kwaka imbabazi. Mpamagara Cuyi ndamubwira ngo nubwo ubona nkunze kuza gutarama hano, ndetse ndi n'umuyumbe mu rusengero, nkaba n'umukorari,
ndamubwira ngo hari ibintu umutima wanemeje ko ngomba kwatura kandi nkabivaho. mubwira ukuntu twanyaze, mubwira ukuntu twagiye dukora ibintu bitari byiza. yari umusirikare ambwira ko yambaye urugero rwa koroneri, arambwira ngo kuba umusirikare ntabwo bingana no kunyaga. waba umusirikare ukunda Imana, waba urugero rwiza, kubera ko yahise ambwira ko hari abantu benshi bumva ko kuba umusirikare ari ugukora ibibi. kuva ubwo mu by'ukuri nahise numva ko gufata ikintu cy'undi muntu woramuka ukabura ubushobozi bwo kucishura, ariko ukamubwira ati rwose nubwo hari umwenda wawe ndimo, ntabwo nakujanye umwenda ngendereye kukunyaga. kuko hari abantu benshi biswe ko bahemutse, ariko nanone usanga umutima wo kwishura bawufite, ariko uburyo bukanga. kibi ni ukwanga kwishura ufite uburyo bwo kwishura, ariko nahise ntandukana n'icyo kintu cyo kuriganya. Mana ingirira neza, nakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. murakoze. uwo munsi hanyuma ndakeka iri ni itangiriro ry'ibiganiro, tuzongera tugutumire ugaruke, ariko tukiri aho uja burya bazavuga, ndanumva nakuze numva bavuga ngo urupfu rurimo, ngo amatwi arimo urupfu. mbizi mu gipfurero n'abanye n'abapfurero aravuga ngo kutwili kuloba kutayuva mukungulu amatwi ari mu rupfu ntazayumva. abapfurero bo bavuga, ariko wowe warumvishe kurya buriya iyo umuntu ari mu nzira itari nziza aba ari hafi kurimbuka. nshize naje gusanga ko umuntu agira amajwi abiri mu mutima we. hari iryo wumvira, iryo wumvira niryo rikoriyanta, ariko umuntu wese waremwe n'umuntu nimba akora ikibi umutima uzamubwira ngo nubwo wagikoze. umutima niwe utazutinya nyirawo, ukamubwira icyaha yakoze mu izina n'amasaha yagikoreye. habe nubwo woja mu rukiko ugahakana, ariko umutima uzi ukubwira ko wakoze kirya kintu. nta mutima wawe ntuzurya ruswa ngo wiyibagize icyo wakoze. nicyo gituma nari nkubwiye ngo umuntu wese arashobora kwinangira, ariko ndabizi kuko hari icyo azavugana n'umutima. ngaho girira inama abantu. numvishe hari ahantu wageze uravuga ngo hari abantu mubana ku gatutu, uza wumva ku gatutu kumva karanuka inzoga, mbese utarakizwa ariko uba mu rusengero. abo bantu wabagiriye inama? abo bantu nabagira inama yo gukizwa. hari indirimbo Ndutira yaririmbye aravuga, lakini mwenye kuzurumu azurumu sana, na yafanya uasherati afanye sana, mwizi aibe mama aibe sana, na mwenye kujitakasa ajitakase. mbere yabo hari inzira zibiri, ariko amahitamo ni ayabo. hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo igorigota haracariho nihane, wambambiwe mubonye nabona amahoro. inama mbabwira, icyaha kiraryoha muri ubu buzima, ariko amaherezo yacu ni urupfu. Mukristo yavukiye mu mudugudu w'irimbukiro. mbabwira ako kantu gato, kubera kuko hari abatora urugenzi rwo kuja mu ijuru. wenda iyo abona abantu barimo barasirimba hariya, iwe akibwira ko ari hariya birangirira, ariko umukristo na nyuma ya hariya niho tugomba kubucekingira, niho bugomba kugeragerezwa. umukristo yavukiye mu mudugudu witwa irimbukiro, yabanagamo n'abanyamujirya nino. haza kuza umugabo witwa mubwirizabutumwa,
arababwira ati nubwo mutuye muri uno mudugudu mwiba mugasambana mukica ntihagire ikintu umutima ubarega, arababwira ngo ndabona musa n'abaryohewe ariko ubu buzima bufite amaherezo. Arababwira ngo nimuve muri uyu mudugudu tuje mu rurembo Siyoni. Ababwira ko kuja mu ijuru harimo intambara nyinshi, harimo kurwaza, harimo gupfusha, harimo kuko icyo gihe barapfushaga bakaja kuraguza bakamenya impamvu itera. Arababwira ngo nubwo ibi ngibi mubikora hari akaga. Aravuga ngo tuje mu rurembo Siyoni, ariko kurujamo hari icyo bisaba, ni ukureka ibyaha. Nimba wari wiba ukihanganira ubukene ukabana nabwo nk'umuturanyi, kirinda guhemuka. Nimba wumva umubiri ugutuma gusambana ibyo ukabipfaho. Ababwira ibintu byinshi. Ibyaha nakubwiye ko biza biryoha, abantu banga kubireka. Haza kuvamo umugabo baza bita mu Kristo, aravuga ati ngomba kuja muri urwo rurembo. Arahaguruka, abwira umuryango, ababwira ububi bw'aho batuye, abatekereza cyo kimwe nuko mu Kristo yari yababwiye. Abana baramubwira ati se tworeka kwiba tukabaho, tworeka kuriganya tukabaho. Abana baramuhakanira. Umutwaro, igitabo cy'umugenzi kiza kivuga, yarajanye umutwaro w'ibibazo by'umuryango we ko awusize. Bagiye bamwereka impamvu nyinshi kugeza ubwo yavuye aho yiruka. Hari indirimbo yaririmbye aravuga ngo jewe nahisemo gukurikira Yesu kuko yandutiye byose mu buzima, yambereye Imana, yambereye Data, yambereye byose. Yesu ndamukunda. Jewe nahisemo gukurikira Yesu kuko yandutiye byose mu buzima, yambereye Imana, yambereye Data, yambereye byose. Yesu ndamukunda. Ubwo yari amaze kwakira Yesu, arimo ashaka kugira ngo yumvise umuryango. Abana baramubwira ngo se ko dusigaye, nuhura n'intambara ninde uzagufasha? Arababwira ngo jewe nahisemo gukurikira Yesu, iyo dutewe n'intambara aradutabara, n'umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu ndamukunda. Ngo kubera kuko yumvaga gutindana nabo byo muzanira impamvu zo gucogora, ngo ahitamo kugenda, ariko ajana umutwaro yuko atajanye umuryango. Ngo ageze mu nzira ahura n'umugabo witwa Nyamushiryanino. Ngo ariko bahura afite agahinda kenshi. Ngo aramubwira ngo se ko mbona ubabaye, werekeje ko mbona wikoreye umutwaro? Aramubwira ko si ko mbona usa n'ubunze ugiye. Aravuga ngo mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ngiye mu rurembo Siyoni. Aramubwira ngo ese ni gute ushobora kwimuka ugasiga umuryango? Aramubwira ngo iyi nzira irimo zibiri, umuntu n'uburenganzira bwiwe. Aramubwira ngo nimba unumvise nawe tuje mu rurembo Siyoni. Ntiyabonye umwanya wo kumutekerereza ibibazo byo mu nzira. Amubwira ibyiza byo mu rurembo Siyoni, ariko ntiyamubwira akaga ko mu nzira. Aramubwira ngo amubwire ngo araryoherwa ngo basubiranayo, ariko ngo baje basubira, ngo baje kugera ahantu ngo bagera mu isayo gahinda gasaza. Bagera mu rugondo rwinshi ngo bacokeyemo. Ngo aramuhamagara, ngo aramubwira ngo mu Kristo we, ibi nibyo byiza wambwiraga tuzahura nabyo. Igihe cyose tuzabwira abantu ko tuba tuja mu ijuru, ntituzabahisha kuko harimo ibibazo n'intambara byenda kutunaniza. Aramubwira ngo ibi nibyo byiza wanzanye kubona. Ngo atangira kwisayura asubira yavuye. Ngo aramubwira ngo ningira amahirwe nkava. Aramubwira ngo ico gihugu uzagenda ukiragwemo wenyine. Ariko nawe ngo ntabwo byari bimworoheye, ngo hari ibintu bikomeye cyane. Urugenzi ntabwo rwari rworoshe. Ngo byageze ahantu ngo agenda amaka, yagenda kamba muri urwo rwondo.
ariko ngo akigira gutya nabo ngo amaze kunanirwa ngo aza kurangiza umugabo uturutse hakurya witwa Mutabazi, ngo aramuhamagara aramubwira ngo wihangane, wihangane, wihangane ugiye kunesha, ibyo byose uri kubona ntabwo bizibukwa, wibuka amasezerano ugume muri nje, ugiye kugera imuhira we. noneho hanyuma inama kuri abo bantu hanyuma twinjire mu gitaramo tuze gusoreza. Ndakubaza ikibazo ka bibiri kuri wowe wa none, uyu tuzi kuri social media uvuze ipendo, muze kumbabarira gasoza ku kantu nari ndangije. Mutabazi amuhamagaye amubaza ubutwari yakoresheje kugira ngo ace muri iryo sayo. Aramubwira ngo hari benshi baje barigwamo basubirayo ntibageze hano, ariko aramubwira ngo ese wewe niki cyaguteye kugera hano? Ngo aramubwira ati nubwo ujabutse aha hari acariho akagendo. Ngo aramubwira ati uragera ahantu urangize ku musaraba ngo harangize gatatu. Aragenda ndihusa aho ngo ahagere akora kurya Mutabazi yamubwiye, ngo aza kuririmba indirimbo ivuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha. Aravuga ngo ntihagira ikintu cyabashije kumara umubabaro. Aravuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza ngiri umumaro ntazibagirwa ukundi. Yibagirwa ibibazo, aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero waje. Nari nshaka kubwira aba bantu mbagira n'inama, ibyaha hari igihe rimwe na rimwe biryoha, ariko amaherezo y'icyaha ni urupfu. Igorigota haracariho, biracarimo, Yesu aracarimo adutegera amaboko kugira ngo tuze. Mureke kwihemukira, dusange Yesu adutegeye amaboko. Tureke kuvanga umuntu nimba wumva ko bikikunaniye rwose umesera umwe rwere, ariko inama nziza wagarukira Yesu. Nimba warubeshejweho no kwiba ureka kwibuka abaho, nimba warubeshejweho no gusambana ureka gusambana, Imana ikaguheza ubundi buzima. Satani kenshi atwongorera ko guhemuka ari bwo buzima bwiza, ariko na nyuma y'ubwo buzima bubi urimo bwo kuriganya hari indi nzira Imana yagucira ukabaho mu buzima bwiza. Habe n'ubwo ito bihindura, ariko ugapfura umukristo nka wa mukobwa umushune mu kazi waririmbye ngo je ndi umukristo. Yari mu bihe bigoye kuko bari bagiye kumushingira ku mwami, ngo ndavuga ivesi ya nyuma ubwo bari bamutumiye bagiye kumwica, ngo yarababwiye ngo je ndi umukristo, ngo ico ni ikintu kiza gihumuriza umutima wanje, ngo kikanibagiza inzara yo mwacu. Aravuga ngo nkumva nduhuye n'umwami Yesu Kristo. Ngo bamukurikirana, aravuga ngo je ndi umukristo ndakomeje mu rugendo rwanje, ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Noneho ngo babone aranze, baravuga ngo tugiye kukwica. Aravuga ngo je ndi umukristo, nimumara kuntumira ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Aravuga ngo kuko ubwo nibwo nzaba mbonye ihirwe ngiye mu ijuru. Kuri Imana irahari, mureke kuriganya, mureke kwiba, mureke buri kimwe cyose umuntu ashobora gutekereza ko ari ubuzima bwe bukubiye bitewe n'impamvu zo guhemuka. Tubireke dukurikire Yesu, afite ubuzima bwacu bwiza. Byizigiro urakoze cyane. Hanyuma rero tugiye gusoreza kuri wewe wa none. Ndakubaza akabazo kamwe. Abantu benshi hano hanze bavuga ko abayumbe bitewe nuko bahora babona mu bitaramo, bagatekereza ko abayumbe muri imburamukoro mudakora, mutagira gute. Ico kintu urakivuga wiki? Okay, hari igihe babivuga rimwe na rimwe ukabona bafite ishingiro, kuko dufite abantu baseseye muri twe rwihishwa. Abo nibo batukisha izina ryacu, nibo bavuga ibintu bikagaruka hariya kuri media, byamara kugaruka kuri media bikitwa ibitutsi, kandi mu by'ukuri ugiye kubicekinga neza ugasanga ikintu wavuze nico bagaruye kuri media. Ubwo ndavuga Papa Legend. Papa Legend atuzanira ibintu twavugiye ku gatuti, atongeza keditinga ngo wenda ashiremo ibirungo, bagishyira hariya tukamwataka, tukamubwira ko ari umuntu wandagazanya. Yewe nemera ko ikintu cyose wavugiye mu materaniro
kigeze kuri media ntugomba ugomba d'abord gufata mikrofone uzi kugiye kuvuga ngo gisubiza hariya kitokurakaza. Kenshi rimwe na rimwe usanga kenshi hari abantu bagenda bikoma ngo bakiyemo utuntu two kudekona ngo badushira hariya. Ubundi uzudekona gute mu ikanisa? si ibyo Ikintu kitari cyo kuvugira mu ikanisa si cyo kuvugiramo. Naringiye kuvuga kuri ico kintu c'abayumbe. Bibiri iravuga ngo nudakora ntakarye. Hari n'abandi basa nababigize isoko kuko hanze ngo hari abantu bazama ngo bagura impano. Birahari musigaye muducuruza impano cyane. Yes, igihe ko nangahe ubwo kuba bicuruza baraza kutwandikira muri comment. Ariko ngo hari abantu barimo batuburira abantu kurigiye ko kimwe ngo bifite bije rwose kabisa. Jewe hari message nabonye, ntabwo ngiye gutukana, nizoza mvuga umunyantege nke batwijiyemo umuntu ntakumve ko narengereye, hari wongeye guharibuka. Ntawe mvuga izina, ariko hari message nabonye isa naho atari nziza, atari umukozi w'Imana. ivuga gute iyo message? Umuntu baramubwira ngo ngwino twagize ikibazo, ngwino dufashe mu masengesho. Aravuga ngo iwe kuva iwe ni uba n'ibihumbi 5 biri hafi. Urumva impano twahawe ntabwo twazihawe kuzigurisha, twazihawe kugira ngo zifashe abandi. Nimba ugira impano yo gusenga, uretse ko hari ikintu ngiye kuvuga bashobora kunataka wakiretse cyangwa kivuge niba ubona. Oya, jewe hari ikintu ntemera. Ikintu cyose kitari bufashiriza abantu mu materaniro, ndavuga nk'ibiheko, ntabwo nemera ko bifatirwa mu materaniro kuri kamera. kuri kamera. Ariko uremera ko bibaho? Ibiheko bibaho, ariko hari aho bigomba gufatirwa. Jewe ndi muto ariko sindi gito, nubwo nababwiye izo ntege nke nagiye mbona abantu basenze, abantu bakazaba bari timu yo gusenga, ntimumenye uwarekwa, ntimumenye ushamburiya, ntimumenye. Ariko kubera kuko twaje muri bino bihugu, umuntu ari mu gushaka ngo agaragaze impano ye aze kuyikuramwo guhaha. Abantu bafite impano ziva ku Mana, mureke kugurisha impano. Ariko sinibaza ko hari uwo nayigurisha, barashobora kuba ari abo bantu bari mu kuja kuzirangura hafi aha ngaha. Noneho basigaye barangura, ziragurwa bariya abantu. Biriya birato muri mukubona bari mu gushanyura ibiheko byose byagiye mu kirato. nje nawe naje zabibona kuri njyewe ntabwo mbishyira amakenga, kubera ko rwose iyi ni imyuka y'aba Nigeria. Nimba ari aba Nigeria ngo nibo bakunda gutanga ibintu byo gutuburira abandi bantu. Ubu nibwo dufite amasengesho menshi, nibwo dukura ibiheko byinshi, ni nabwo ibyaha byiyongereye, abantu ntibahinduka. Ibiheko mu materaniro, kuri kamera, njyewe sinza mbishyigikira, ndabipinga guhera kuri rimwe kugeza kuri, ntabwo mbyemera. Naho ko numva ibintu byinshi ukomeje kwipinga. Nawe izi nsengero zabaye nyinshi z'urazi bwa wiki ko nta muntu ndango naje ndarifungura. Ndakubwira impamvu igituma wenda tuyarimo, ari mu gucikamo tubireba. Amasengero arabayafunguye bahamagawe n'imiryango. Umuntu akicara kubera ko afite ubushobozi, akabona mwene wabo agomba icyubahiro mu muhana, ntiyomuha igishoro cyo kuja gukora ngo yiteze imbere, akamubona akwiye kwambara kororome, abo bavukanye akabona igishoro ari ikanisa. Yes. Umuntu yamara gushikiriya akadekona. Hari amaudio menshi mwagiye mwumva y'abakozi b'Imana tuzi basengewe atari meza, n'abandi bantu bagiye bafatirwa mu cuho. ubishyireho nije wabivuze, kubera ko hari ibintu mugenda ibyo mvuga. Nimba umuntu akoze icyaha gusa ntawe use kujwengesheje yaritse,
utazi impamvu yazwengesheje iyo umuntu iteka yihamagaye kaja mu muhamagaro utari uwe yahamagawe na ba nyirarume cyangwa ba sekuru, byanga byakunda agomba kugira ibyo asitaraho. Wamuhamagaye asambana, wamuhamagaye yiba, wamuhamagaye. Ariko iyo umuntu yahamagawe n'Imana aza yitwararika umuhamagaro. Ruguru mwarimu niwe wabikaga isadaka, ariko nyuma y'amakanisa kugira ba comptable ndetse bakabashiraho na bamaneko uharuye ifaranga si uzibika. Nukuvuga kuko kera Satani bamenye ko yinjiye mu ikanisa, ariko ntibashaka uburyo bwo kumusohora ngo nanone wa muco w'ikanisa ugume ari wo. Uba amakanisa afite ba comptable, nimba ari ayanateje imbere baje gufunguza banke ari nka batatu, kugira ngo wenda no mu gihe batekereje kuriganya bizasabe processes yo kugira ngo abantu bazumvikane. Reka tugarukire aho ngaho. Hanyuma Byiringiro wa none w'umuyumbe tuzi uvuze ipendo biriya byaje gute? Okay, ibi bintu sije kubisobanura ngo zavuze ipendo gute. Uzufasha abantu benshi hano hirya tuzadufashwa cyane. Murakoze cyane rwose. Ni impano se? Ingoma niyo nzamvuza ku rutinane. Uzozanire nk'ingoma muno zitatu zazivugiriza rimwe hano mu Butangara. Ingoma ziwacu uzanire n'imirisho nk'itatu. Nzi kuvuza ingoma kuruta wenda kuvuza ipendo. Tuzoyipanga ipendo ndivuge, ariko nabwo byari bimwe byari bingoye, nabyo nari gushakira umwanya mu ubuhamya. Nigeze kurwaraho kuguru hano, nubwo ntabitatse cyane, ariko mu rugo barabizi. Haza umugabo witwa aba mu Bugande Ntungane, kozi w'Imana nkunda kandi nemera. Ntungane ni apotre cyangwa ni Reverend Ntungane, aba mu Bugande Mbarara. Cyo gihe ndibaza ko bari bamutumiye, cyo gihe wari utaramenya no gucuranga, wari urimo kwa George akibiriye pfu, kandi ari nje wari umucuranzi. Utaramenya gucuranga, ubu nyine niyo uri ku isoko. Noneho ngo bashyiramo igisirimba, wamare ngo muce imbere, arambwira ngo karumva ipendo riri muri jegera ndi gutambuka, harimo n'agapendo kangarukira, arambwira ngo nifate ipendo. Ndarifashe, arambwira ngo ufite n'ikibazo cy'ukuguru, ati kizarangizwa n'iri pendo ryawe. Ndabyemera kubera kuko mu by'ukuri icyo kibazo nari ngifite. Natangiye kuvuza ipendo bisanzwe nk'uko n'abandi barivuza. Nuko rwose abantu barambwira ngo barafashwa, ariko ni ibisanzwe cyo kimwe n'abandi bose. Ahubwo abantu mbona bavuza amapendo nkumva bari ku rwego rundi, n'abantu banakivare, ndabakunda cyane. Ejo bundi narahagiye, gusa aricyo kijanye kubareba, sanga atagitaramo kiriho, nimba aricyo kuri media kubita n'ingoma gusa ngo ndebe baba mama bazabavuza amapendo. Ubutaha uzosangamo n'ingoma n'ipendo dutaramye cyane. Ingoma n'ipendo, ugende wowe ushakire nk'abantu bangahe mwotaramana, tuzotaramana. Tuzakora igitara apana cya sente, cy'ingoma n'amapendo, turirimbe tuvuge ngo inatwasanga, twiyegereza abantu kake kuri gitaramo cyakera, apana ikingi